Nimbano oras manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mr. Wong, talaga ka di adi natipangag? Alya kaya't mo sawan. Agraira man ang droga dito San Bartolome. Nabilin ko dagiti tao. Iso nga amok at dagiti taom tagiwarwara si droga. Apay ngagkatawa ka? Leon, kinunakmatan kan ka. May saak businessman. Negosok loga. Iso saan lumpeng laptanak. Mr. Wong? Iso palaakan ka, Leon. Get out of my way. Di mo tataalan ni Kosok. Anya? Am mo na, Don Leon. Ulay tilitulyom da ito'y diso. Kapag lakalamidan kayat ko. Pangpangtaan na ka di, Mr. Wong. What? Anya? Nalakalaang tataalak liputasyon pamilya lokante. Dito'y lokal. Nuagalamit ka jak makustuan. Mr. Wong? Don't try me, Don Leon. Ulitan. Amo manya kapalak alamitan. Kita dagiti natulungan mo ni ka. Nakaragragsak da. Ay, salamat. Makapalagan itirig na tikasta makikita kita, yaya isin. Monica, Nakaragragsakag. Tunggal makita ka naragsak mat dagiti agkasapulan, amatultulunga. agpada kayo kin ni Ma'am Chona ama nagtulong. Tadagiti magtutulong latta ka Oh, tayo. apay akas lanas daaw ka iti imbaga. Ah, ako ah. Sige, ngaro. Awan yaya isin. Yawin ko na Talagang bilibakan ka, boss. Ultimo ni Don Leon. Kinabailam apinangtaan iti sangon-sango. Impakak matan kan ka Maximo. Lo kayat yun subukan ka paalak. Nakasakanaan. Boss, Agpadali ka pakismitay chay leon. Lo kapalan na pumatay. Kapalak mo. pudno na ita, boss. Isuasaan na siya pot-pot ngayon na. Ituloy yung pantayan malalamit paste. Boss, Saan ko pa nasupot lokek na pasama. Isunaskan mang lukatan dahil jay paste kabiitan panawan. Tapno dakdakkel kwalta maliksap ko. Naimbaglahan yan tadda pulis ko anak kaibagang at da kayo dito'y kininana ising. Hepe, Numaminsan nga day sayang kat mo atulong kadagiti agkasapulan. Kasayatan no pakamuan na, Monica. Tapno makaipaayak iti police escort. ngam saan mat na nakasapulan, Hepe? Saan kami mat amakirangat ka? Mangipaay kami laang ititulong. Monica, napaggad ita dito'y San Bartolome. Nang runagan ka, taanak na ka ni Don Leon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Hepe? Lipatan mo tinay bagat. Basta iti sumaruno. Kasayaatan no adda police escort yun. Tapno makasigurado tayo. Napnapanan nga tada Monica kan ising aya. Apay adyak ita nasangputan dito'y mansyon. Adda magak kumakadagiti adda dito'y mansyon nga armado. Nga malagip ko tinaibaga kanyak da Monica kan ising. Diyak kayat nga. Ada nagsardang alugan iti batog ti mansyon. Amuak no asino ti simmangpan. Nangitulog kayo gayam ititulong ka na gitag kasapulan, Monica. Wan, Padre.
Ngam sakbay nga agawid kami. Inkadang ko ti dumagaspay dito simbaan. Amo Monica, ado ti may ranranon iti aramidan. Padre, Dahil tati kaya't dagiti umilikan ka. Apa yan nagsanay ka? Anda ka di pare ko? maborbor siya anak ngamin itinakunakanyak ni Happy Salvador. Apay Monica? Iti sumaruno ka no. Naskan apakamuak no adal lugar apapanak. Tapno maikanak iti police escort. Dahil tati pakatikawag. At nga pagpaggadak. Natangkan mo't ti ulo ni Monica. Leon, Namin anon niya imbagagkan kwa na adelikado tanapagad ti aglawlaw. Ngam kay kayat naklataso kiran. Amangan no kayat ni Monica nga ingetakon. anya? Apay ko ma. Saanin anas ka na damagam no apay Jonah. Amom no anya ti makagapo. Iso asaanin na rumbang at damagam pay lahat. Ni Monica lakit ti nga anak da Leon ti makagapo. No apay nga isakitlat ta dagiti umili ti pamilya Rugante, boss. Anya kayat mo sawan, Maximo. Naayat at tumulong ka dagiti marigligat da dyan, Monica. Kasta kate? Tatiagpais mo, boss. Ada na panunot ko, Maximo. Anya da dyan, boss. Tumnga ka na impag. Kaya't ko matungpal da ito'y plano, kabiitan panawen. Namin anon niya imbagagkan ka Monica. Saan ka basta mapanlatan iti kayat mo apapanan ta delikado. Papa, Apay ayaan na tangkan ti ulom. anya ko mangamin ayat ipagpaggadak, Papa? Saanin anas kanya ilawlawag ko ka. Adda ka di pa kainaigan dayta itinakunakanyak ni Happy Salvador? Anya tinakuna ni Hepeng ipagpagam. Naibaga ni Happy. Ngagpaggadak ka no? Gaputa anak na, Papa. Anya? Nagbali na burbur tsa kanyak dayta. Dayta ka diti makagapo? Isu alapdan nak amapan iti kayat ko apapanan. Ay na, ma'am. Addadanag ko. Amangan numairaman akmat iti pungtot ni Sir Leon. Ising, bilin niyo ajak baybayan ni Monica. Isu nga uray anya ti aramiden na. Kanayon nga addaak iti sibay na. Banag apagyamanak launay kan ka. Ma'am Jonah. Bayam, ikagumaat nga aramiden ti amin akabaulak. Tapno di nakakaungot ni Leon. Isu nalaan ta. Ikagumaamat ko makasarita ni Monica. Tapno di na ipilit latan ti anyaman akayat na. Kumpirmado na mo. Namuanan dagiti tao tayo, no sa dino tayan dagiti buyot ni Wong. Kasta ka di. Wena mo. Anya ti kayat mo aramiden mi. Kayat ko amapaksyak tagiti tao ni Wong. Amo. Ngam ti kayat ko. Daytay saan to apolos nga atapan ni Mr. Wong nga adda pa kay naigan tayo. Simple lang dayta amo. Itip tayo ka dagiti pulis, no sa dino tayan dagiti buyot ni Mr. Wong. Anya? Unyag paisuan niya. Talaga nasirib ka, Bogi. Nagalisto nga agpanunod ti utek mo. Talagang adda ti saan nga aklonan kanyak ni Papa, Mama. Ha? Ano ti kayat mo asawan? Naku na kanyak ni Hepe ngagpaggadak gaputa anak-nak ni Don Leon Marugante. Ha? Ngam itay nagsarita kami kan ni Papa. Kat nagsaludsudak. Nagkatkatlaw alumikliklik ni Papa. Anya? Isu nga oray no jak kayat ti agpanunot iti madi.
Saan ko amaliklikan, Mama? Ni Simon. Hello, Simon. Darding, umay kayo itamot lang dito yung lugar ngayong bagang. At nandagit ang tutubo at takamatin. Anya? Kartinan niyo ko darahan. At daday tilipunan ti barangay hall. Sige, Simon. Umay kami adagos. Napintas tinapanunot ni Bogie. Dayawag tinaalibtak ka pa nagpampanunot na. No dagiti pulis ti papan-agrade ijay. Imposible apagatapan nagpay ni Mr. Wong. Panagkunakit maalakpay ti panagtalag na. Taibagak to kun kwada nga iso nga impasardeng ko pay laeng ti panagwaras ti droga gapok kadagiti pulis. Pabor para kanyak no mapasamak na ita. Si kamat kayam, Chona. Itay payapalpaliiwan ka. Agis isam kang agmaymaysa. Anya ka diti mapaspasamak. Awan, Chona. Adala na panunot ko apakaragsakak launay. Naimbaglakit din. Ta sana nakadlaw dagiti agtutubo nga agdudupang Narding. Simon, agyaman na kita impormasyon. Among akayat ko madalusan dayto lugar Narding. Iso tumultulong ak itipan naka-implementar tilintag. Ngam among kadya na paggadtiar aramidam. Narding. Numamuan dagiti pusher as sikati makagapo. No apay anak magdagiti parokyano da. Amang ano niya ti aramidan daken ka? Di kagdanag Narding. Kabaalak nga na danti bagik. Ala, adakan ka dayta. Basta ganad ka kanayon. Ket no adda parikot. Awagan na. Wen Narding. Ala, itulog ka niya simbaan. Malpas kumutlagan ti panangadal ko iti sermon kuno bigat iti panang misak. Alas 11 gaya man iti rabi. Rumbang ko mga agtuglipak matan. Ngay marik na kasanak pa ila makaturong. Tinasayat. Mapan ko pa kita anti sakristan ko. Amang ano nakaring pa ilang aging kaita. Kat di na mapatit ti kampana itong bigat. Narigatan lumala daw nga agreeing ti sakristan ko. Naimbag ko ma. Nasaan ngal daw ti misa itong bigat. Tunggal misa lang na maaramid ko ti pagribangak. Motor sinan. Adataw iti malikunak. Inayadak ti tumalyaw. Ne, awan mo ti maan ninawak na tao. Ayan tay nangawag itinagan ko itay. Agri naman. Amangan mo anyakit di ti kagaran no asino man tay jay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino tinaglako ka dagiti agtutubo anak kembag dagiti polis? Sigurado dagiti tao ni Wong, amo. Tasigon ka dagiti runner tayo. Sanda nalakwan dagiti adupang tanakagatang da kanon. Anya? Iso sigurado dagiti tao ni Mr. Wong tinaglako kadakwada. Ay, sige. Palabsan tayon tayo. Sana bale, tano agsao dagiti dupang anatiliw. Saan ada tayo ti may sagma? Maday ta, amo. Kat ti may papaniti lugar nga ayan dagiti tao ni Wong. Naiyawag mo ka din kadagiti polis. Saan pa haya mo? Agururaya kiti napinta sa gundaway. Daytay Santo Apolos ang mapakadaan dagiti tao ni Wong di mapasamak are. Awan ti nakita mi iti panagsawar mi iti aglawlaw ti simbaan, Simon.
Martin. Sigurado ka kaditi niyawag mo kanya? Agduwa-duwa ka kadi kanyak, Martin. Saan ba't nga iti kasta? Pasat ti investigasyon ti panagsaludsod ko ka. Iso asapel ako ma, tadi mo tagidak. Di magasak na imuna dito'y presinto, sakbay mapanak iti opisina, Hepe Salvador. Mayora, Kumusta dagiti as-asikaswen nyo akaso? aday bagbaga dagiti nakamag ni adu pang agtutubo, Mayora. Iso na lang ta sigun iti investigasyon. Saan mat ataga dito'y San Bartolome dagiti bagbagada ng gatangan da iti may parit nga agas. Anya? Kaya't kadi asawan dayta? Adi mayo dito'y dagiti pusya? Posible dayta, Mayora. Ngam di kagdanay. Aramidin mi ti amin. Tapno makamag mi dagiti managdakdakas. Ada umaw-awag Hepe. Alan, song batam daytan, taagpakada akmatan. Jakim pagaro patay jay padi. Mangtad palikot tayo, Maximo. Boss, No jakla pampanunutan. Hamangan kumalo palikot. Talaga ibaga kumapatayam laangan day jay apadi. Idinapan kay jay, idilabii. boss. Agam seke. Palapsak na pasamak. Sara bale. Adu pa'y mat mabalin tayo lakwan loga. Makaliksab tayo pa'y adu kwalta. Kumpirmado ka din, Chief. Isuari mo ara kitay. Tapi na nagnagak tinayawag kanyak, Mendez. Kat agpay suday dyan nayawag kanyak. Isong agtignay tayo adagosan. Matungpal, Chief. Inak kita, indagiti tao tayo. Wan, agtignay tayon, kalpasan ti sumagmamano a minutos. Apay anak kaul-ulimag ka, Monica. Aging nga ngamin ita. Pampanunutag pailaan mo anya ti kay papanantin na amuak ka ni Hepes Salvador. Monica. Jack laing pagarot nga paggada. Gaputa may sa, arogante. Amangan mo't no pat-tapat talaang ni Hepe dayjay. Marik na ka saan, Yaya. Anya? Day tati agpaiso. Iso anas kan ama-amuak no anya ti kay papanantikas jay. Anak ko na ni Hepes Salvador. Sinyasa kong dagiti kakatawa. Tagtignay kami. Nakadlawan dagiti rautan ni. Men! Open fire! Idya apan dati kapanak. Naskan ama parang magmi dagiti agda dito adiso. Jak lakit di itulok na agraira ti kinadakas dito San Bartolome. Hello, Monica. Mama, at pakada ako makan ka. Apay iha, sa dino ti papanang? Asyarap ko managiti uping at tulungan, iti may isang ampunan. Iha, adda di tabalay ni papam. Agpakada ka kankwana. Anya? Jak kayat akaungat nakmanan ti amam, no palubusan kalatan. Iso akasayaatan no ni papam ti pagpakadaan. Napilit ti igang dagiti rinaw ni. Madlaw na organisado na sindikat. Nalisaan kami ang amati padakwana. Tumpuwa kag iti na ita ka na lom! Naimbaglakit din ka na si putak na iya Granada. Tanusan, sigurado ana isang makaklakit din. Alas, palpatugan na. Siyamat na! Napunta kita. Karting at ti umakar iti paglingadan. Lading iha, saan ka mapalubusan? Papa, Di mo ka din ang nagtitamag? Ada mapaspasamak aranget itinagbaitan dagiti pulis kan dagiti managdakdakas. Day tatagpay so iha. Iso asaan ka ang mapalubusan? Anya jay ko na, Maximo. Rinaut dagiti pulis tayan, dagiti tao tayo, boss. Aniya. Madamati rangit itay jay. Sara mabalin, Maximo. Ada ijay dagiti droga.
Day tarot kat, boss. Anya ti aramidan tayo. Oh, jak amo Maximo. Dakkel palikot at da makamagtao tayo. Amangano at pagkat tayo. Agpayso ti imbaga ni Papa Monica. Nangagkumot ti damag iti radyo. Anya? Iso a delikado a talaga. Saan pa'y ngamin nga amo no asino dagiti managdakdakes a karangranget dagiti pulis. Yaya. Iso a katalgadan pa'y laeng no agtalinaed talaeng dito'y mansyaw. Para kunak. Naparmat min dagiti kabusor. Men! Hold your fire! Cease fire! Kunak tumit kami. Men! Search the area! Yes, sir! Agad kayo lang! Ang mga nadapay kabusor iti aglawlaw. Yes, sir! Men! Take cover! Napunta. Men! Asikasuan nyo dagiti napaltugan nakakadwa tayo! Yes, sir! Aya ti alalamidam ditoy, Leon. Namuak ti mapaspasama karangat. Ha? Taom kadi dagiti rinaot dagiti polis. Ah, Mr. Wong, sikang tinagkuna nga agpada ta iti likaw ti pangis. Oray adda saan ta nagkinaawatan, iti kalaat-latan ayo umay mo ditoy. Saan ka mapalin abay-bayan ka dagiti kagastuyagon taway? aniya. Mr. Wong, taom kadi dagijay, What? no kastangaron, agpada ta nga agbagat. Anya kayat mo sawan. Adda na kemag dagiti polis asibibiyag. No mapagpudno dagiti polis dagiti da kemagda. Delikado. Anya may singasing mo. Palikidarmon dagiti taom anak kemag dagiti polis. Anya ti madamag, mama. Adda na kemeg dagiti pulis, iti panangraot na kadagiti managdakdakas. Saan laday ta? Adda api dagiti nakumpiskar da a droga. Anya? At apon dagiti pulis, a sindikato ti droga dagiti rinaot da. Mama. Iso pa nagkunak, dakkel nga accomplishment ti pulisya dayjay a napasamak a raid. Kumusta ang dagiti tao mga da iti ospital, Narding? Nakalasap dan iti paggad, Simon. Ay, naimbaglakit din. Dakkel agatad ti droga tinakumpiskar mi iti dayjay nga operasyon. Di kat na sayaan. Tano na iwaras ka dagiti agtutubo dagiti droga. Siguradong adong agtutubo ti madadaal ti masakbayan na. Pudno day tan ako nam. Iso adakkel ti panagyaman ko iti saan ang nagpaamam mo a collar. Narding, Kat sapay la ko man. Taadda maamuan mi kadagiti nakamag mi. ayan ita dagiti nakamagyo. Adda iti may sa safe house ti pulisya. 5 lang a pulis ti masigurado nga agbambantay iti dayta safe house. Diyak ko makayat nga ramidan ti kastoy. Takakadbakmat lang dagiti patayak. Ngamusto ni boss. Agpagkad kami lakit di. No mapagpudno dagiti pulis dagiti kakadwak anak ang magda. Iso magpipinasid siya kami langan. Ti baso ka. Maskan amatay da amin iti dayta as safe house. Bingo! Hanggang naskan nagsigurado ka. Tira pa'y maminsan sa kunto oraman ti intero as safe house. Anya tinyawag ken kati taom, Mr. Wong. Nakalamid na ang misyon na. Good. Oh. Apay ang nagsinnaay ka itinaunag, Mr. Wong. Leon, Di mo ko naen, amasayangan ka kadagiti taom a pinapatay mo. saan? Tanapat-patay kalatkat ko. Good! Dahil tati kapintasan anangag kumanipod ka, Mr. Wong. Leon, Panag ko na, no kasano ti panagbalintang agpartner iti droga.
Rombang laeng ag partner tamat laeng iti bangon naman negosyo dito balwarte. Aniya, panunutang laengen, Mr. Wong. Awan to Apolos ti Aberya mapasama kiti negosyo no kasusyo na. Awan to Apolos ti Romsua pariko. Seke, Leon. Umalaw ko takon. Agsusyota, tapno na nayas talay negosyo. Anya tinapasamak, Mendez. Adda nang raot iti safe house, Chief. Natay amin dagiti adda iti safe house. Anya? Mata-mata investigasyon dagiti kakadwa. Ala, tumulong tayo, P1 Mendez. Barang no matrace tayo, no asino tinangaramid iti kastoy. Hello, Leon. Pinagsublikod nita ni Pogi. Tapno ang takatwayo. Ha? Apay? Si Kangay, Leon. Medyo mabayagan siguro dito yan ko ita. Napatig ngamin ta sa sikaswan may di kasosyo. Leon, Kasi din ako na konsyona. Pinagsublikod nita ni Pogi. Tapno adda katuwa dagiti adda di tamang panbantay ka na kayo. kaano ka garod nga gawid? Diyak pa may bagadyo na. Yung di ka na niya ibilin ko ka. Saan mo aliplipatan? Saan arumbang nga mamuan ni Monica ti pudno may papanit ti negosyo? Isungan na dam kumakan hayon titignay mo nita. Wan, Leon. Mangnamnama ka. Maladinita na kiti napasamak natin. Simon, Nalabit na pinapatay madlang dagiti kakadwa na, dagiti nakimagyo. Tapno sigurado asaan dan ang makaited pa iti impormasyon. di pa kas dawak. Kat kasano ana amwanda. No sa dino a safe house ti ayan dagiti nakamagmi. Narding, amangan met no adda itta kadagiti taong. Simon, Tano panunuto man na imbag. Imposible ang maamuanda no ayan dagiti nakimagyo. No awan ti traidor kadagiti taong. kinapudno na. Idi pa'y laeng. Addan kasta nga atap ko, Simon. Iso na laeng. Tadyak kayat ti agito dulatan. Ngawan tinatibkar apamanek ni ko. Ayan nga ni Papa. Di na imbaga, iha. Ngam impakada na ti di na panagawid. Anya? Saan takat magdanag? Tanatalgad ti amam iti ayan na. Iso nga rod a binilin na ni Bugi nga agsubli ditoy. Tapno ada mangida ulo kadagiti mangbantay kada tayo. Among Mama. Iti kasta nga aramidan ni Papa. Tumiptip ka ti atap ko. Ha? Anya nga atap mo, iha. Nga daa talaga ti ilimlimad kanya ni Papa. Boss, anya ter aramidan ni Don Leon ditoy. Ayo na clip, Leon Maximo. Anya trip, boss. Himanuta kag sosyo kami, bangunan negosyo. Anya, ni boss. Amumat atuso ni Don Leon. Maximo. Di kagtanan. Sak makamu. No toso Leon. Natos toso akpay. Amom taita, Maximo. Kanayon nga ibaga na ti kasta, Ma'am Tuna. Anya, dahi tati agpaiso. Ngam kas itibilin nyo. Kanayon mo't nga ibagak asaan arumbang apagatapan na ti amana. Agyamanakad ka isin. Talaga asipod pa idi. Si kanti kanayon amang tultulong kanya. Ma'am Tuna, no saan agapukan ka? Diyakon amo no niya pa'y tirumbang aramidag. Iso asika ti makatultulong kanya iti dakkel. Ita nakapagsalita ta na impag, Leon. Tulungan na ka di mangipaipos, loga.
Awan ti parikot, Mr. Wong. Itilas odlaing ti sumagmamanungal daw. Sigurado ang maibusan dagiti droga. Good! Kasta talaga kayat ko, Don Leon. Sa lumbang agpayag loga ikot tayo. Nas ka nagpalin kwalta dagiti loga. Rumbang laing, Mr. Wong. Iti kasta, mayat ti bingay. Talaga mo, Don Leon. Kas napaksalitaan ta. 50-50 pingay. Awan sulok, awan kulang. Kumustang investigasyon nyo natin. Awan pa'y lang nga rutina sayat na nagbambanagan na, Simon. Anya? Dahil tati agpaiso. Ngam saan kami nagsasardeng? Ar-aramidan mi ti amin. Tapno maduktalan mi ti kinasya sino dagiti suspek. Sapay lang kumatagbaligi kay to natin. Kasi mat ngamin dagiti kakadwayo ana isagmak, iti dayja na pasamak. Pudno dayta, Simon. Nang runak at nakaibatak iti karika dagiti naulilada. Nga aramidat ti amin. Tapno makamag ti suspek anang patay kadakwadan. Tuwa nga aldaw kang talo arabii, adi ka nagawawit, papa. Napanam ka di. Muli ka, iha. Adala ngamin inasikaso. Sa nabali, iha, tada akong diti balay. Ada ka di pa kainaigan ti ar-aramidam? Isong awanan ti mangbutbutang kada tayo, papa. Nadlaw ko ngamin amanipod idi na kumikom kan. Awan matan ti maaw-awat tayo apamutbutang. Nasaya at mat. No nagsardengan di mang butbuteng ka na tayo. Papa, Ngam da ito ti pasigurado ken ka, iha. Awan ti pakay naigan ti negosyo iti anyaman na mapaspasama. Tandaan ang dayta. Naglaka na ipaibos na giti epektos, boss. Tinungpal, Don Leon, kalina is umakam mo, mangidispos kadagiti bloga. Boss, Eso para kunak. Gusto desisyon ko makisosyo kan kuana. aganad kayo lata, boss. Maximo, tika agtanag. Sarag baligilyon pala no naktraitulan. Sigurado kiso muna tangad balsanga. Boss, Sarag paunaan kan kuana. Numadlaw kon double close na. Patay kon dagos tajay Don Leon. Anya ti pagladladingitan, Jonah. Tinangag ko itay adamag. Nga damanan nakaamamos ang napasamak dito San Bartolome. Anya dayta napasamak. At damanan naramas ang minor de edad. Anya? Day tatiyag paiso. Kat talaga ang makapadanag. Anya ka lagi tinaya. Kasla saan ka pa'y laeng anairwam. Madanagan ak namin, Leon. Awan ti rumbeng nga pagdanagam, Jonah. Kas iti kanayon ibaga. Awan to ti sino man na makamoy ti amin. Agtalinaed, apalimod ti amin. Droga ti makagapo. No apay nga adda dagiti kakasdi a krimen, yaya ising. Monica. No ngamin addan iti impluensya ti droga ti tao. Dinan amunoan niya ti mararamid na. Makaaramid tumatan iti nakamamas a krimen. Ay, husto ka, balasang ko. Talaga a droga ti ramot ti amin a kinadakas. Yaya ising. Ngam sa nabali. Ta sigurado asaan mat ngagsardeng dagiti pulis. Amang kemeg kadagiti adda pa kainaikan na iti droga. Husto day ta, yaya. Saan ngagsardeng na Happy Salvador, amang tiliw kadagiti managdakdakas. boss. Amtan da Don Leon. Si kakitimat, Maximo. Di ka kadi paila na ilwam. Saan man, boss?
Iso na lang taging gay takit, ag dua-dua akpay lang kan kwa na. Para kunam kadi ket si bubukelan panagtaleg ko, Leon Locante. Nyati kahit asawan, boss. Amom napunasen panagtaleg ko kan kuala. Alalamidak lang kastoy, tapno wantakes mapasamak ni Kosyo. Ngamno panagtaleg, napayagan na punas panagtaleg ko kan kuala. Tantaan am daita, Maksimo. Naku na kanyak ni Nartin. Anakaro kano ti inaramid ti suspek. Mayor Arrogante. Padre, Dagiti lang dupang ti makaaramid iti kasjay anakam amas agremen. kastamot ti atap ko, Padre Simon. Mayora. Awan pa'y mo tilid na Hepe Salvador. Kasta ka di, Mayora? Wan, Padre. Kinapudno na. Kinasarita kon itinalapat itay ni Hepe. Kat imbagak kan kuana anaskan amasulbar dati krimen anapasamak iti kabiitan na panawan. Nga mismo ani Hepe tinagkuna amarigatan da kano. Anya? Day tatiag paiso, Padre. Kaya rigan da kano itatiag sapsapul iti dagom iti ayan dagiti garami. Iso nga agdua-dua no marisot adagos tinapasamak a krimen. Sigon iti autopsy report. Talaga naramas ti agtutubo. Sakbaya pinatay da. Diyos ko. Pakawanin nakti Diyos, Simon. Ngam no na iranala ang anatiliw ko ti suspek. Talaga patayag. Anya. Diyos ko. May sakamat Nartin. Sana rumbag akas ta ti pampanunutan. Sana rumbag akat talam ti biyag ti may sa ataw. Simon, managdakdakas ti patayag no bilang laan. Uray pa'y Nartin. Kasanuman ti kinadakas ti tao. Rumbag lamay kan iti gundaway nga agbaliw. Simon, No kaya't mo mapaksyat ti agrara ira kinadakas. Nasken a mapaksyat mo ti ramot ti kinadakas. Ket day ta ti droga. Makapalar man ti panagraira ti droga Narting. Ket no agtultuloy day ta. Sigurado nga adu pa ti mapasamak anakam amas akrimen. Simon, Ket ipalagip kumanankan ka. Sana solusyon ti panang patay mo iti managdaktakes a makamot mo. Rumbag lang kam iti gundaway nga agbaliw ti may sa tao. Agbutang ka kuma iti Diyos, Nartin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan mat siguro ti makunam, Mr. Wong. Naaramid kon ti kayat mo. Na-dispatcher ko amin dagiti nabatbating epektas. Talaga pilipakan ka, Ton Leon. No anya ko na may sualamidam. Talaga, met. Iswa mas dawak no apay ang nagduaduakan kanya. May pakakon kan ka, Leon. Ada na pasama kopilasyon polisya. Sumagmamanot taok na patay. Natiliw pa itloka. Mr. Wong, ang mga nalipatamon. Saan pa'y ang nadanon ti eksakto apit siya arumbeng ang may deliver dagiti droga. Ngam, kalaat niya inawagan na. Kat kunam niya adan dagiti taom nga ag-deliver. Saan ka di? Ha? Iso ano panunutin na naimbag? At damat nagkurangam. Di mo tinungpal timbagagkan ka. Di mo tinungpal ti saritaan ta, Mr. Wong. No nagtungpal ka kuma, saan ang napasamak tigas dyan? Iti panagsarsarita mikin ni Monica. At damot punto dagiti imbagbaga na ket Ma'am Chuna. Nga anya ising. Adruga ti makagapo dagiti mapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Ha? Agpay sumat saan ka day, ma'am?
Nagaduitan dagiti makitam dito'y San Bartolome adupang. Kaaduan dagiti agtutubaw. Isu anag tuturad da nga agaramid iti may kaniwas. Ngem numapaksyak ti droga akas kuna ni Monica. Sigurado amapukaw met amaming pinsan dagiti agar-aramid iti kinadakas dito'y ili tayo. Gimbagasa ko dito'y nakayat ko tinapintas at damang Hepe Salvador. Mayora, adan lead me. May papan itinaramas a minor de edad. Good. Amo yun, tiki na siya silo na. San pa'y? Ngam trabahuan dagiti tao. Nasaya at nukasta. Barang matiliw yu iti kabiitan a panawan. Sapay ko ma, Mayora. Laglagi pa Hepe. Nagadun tinapasamak anak amas a krimen dito'y San Bartolome. Nga mabilbilang pailaang tinasulbar niyo. Iso asayaatan nyo kumabot ti trabaho nyo. Tapno awan ti makuna dagiti umili. Mamatiak nga iti saan niyag bayag. Mapunas metlayan ti dua-dua kanyak ni Mr. Wong Bugi. Amo, Madlaw ko ngamin niya dalata na batbati a panagatap na kanya. Yan, kabaylak nga agasan tayo ta. patsag nga mo yung tararamidin nyo, amo. Talaga mat Bugi. Nangrunag at addaak dito'y teritoryo. Anya ko mati Serbina ngay asyak ti makuna aking pin dito'y. Ngujakit din ang motor aramidan. Saan atikas kini Mr. Wong Lai ti makabael amang paksyak kanya? Nagkita ka ti driver bodyguard ni Don Leon. At nakasagana tayo dyan matay kan pumatay. Para iti amo na. Maximo, Talangkyaw. Bayat ti panagsarita yo ka ni Don Leon, boss. Kas nabilbilangin na. Numano amin dagiti kakadwak nga da dito eh. Apa nga gising pa yo, boss? Maximo. Iti karito nagtignay ta iti takas. Sekolado mapersay-persay da. Iti kado bala manglusok pakida. Norita, boss. Iso inton sumalono at tatamanan. Siputan nyo lata dayjay poke. Taulay siya. Tsak magustuhan tik-tik na. Kuyugan na kaya isin. Mapanta ka di ijay simbaan, Monica. Mapanta nga umuna ijaayan dagiti tultulong nga kiyaya. Mangtad tamanan iti tulong. Ay katwan balasang ko. Sigurado amaragsakan manundag ijay. Husto tinako na, miyaya. Ay wan, jay ngay na ko na ni Hepe Salvador kun ka. Ha? Di mo't ko na ano adda kakasta nga aramidam. Kat ipakaamum kan kwa na. Tapno maipaayan na ka iti police escort. Yaya. Awan mo't dakas na no agtungpal ka kin ni Hepe. Laglagi pa ang balasang kaw. Agraira itanti kinadakas. Agduduman akrimen ti mapaspasamak dito'y San Bartolome. Iso akasayaatan mo't laang no masigurado ti talged ta. Sana gaputawan ng timadmadlaw mo ijay. Kat kunaamon ang natalgad ka, Simon. Darding. Saan tayo nga mo? No kaano man ang ngagpakita? Wano agparik na kan ka jay saan tayo pa'y ngamam mo amang butbutan kan ka. Darding. Mabalin kamit nga awagan na dagos no bilang. Sana ya. Simon. Iso nga oray i-pull out mo dagiti taong nga day simbaan. Natalgad kami ni Jay ti sakristan ko. Simon. Laglagi pang kumakanayon. Mabitla nga. Ni Monica ti mo awag. Sigurado ka nga da police escort yo, iha? Uwan, mama. Inawagan itayan ni Hepe. Monica. Di ka kumagdanag, mama. Imbagang matanggan ka. Kuyugan da kami da Hepe.
Si Magpat ka din ni Papam. Awan na pa'y ka ni Mang Dugi, Mama. Oh, Mama, di kay kumagdanag? Dakla ko man inyawag kan kati amin, no kastamat lagayam. kwa, iha. Pasensya kan. Oh, saan kan ngagdanag, ha? Adamat na hepe ang kadwami kaniyaya isi. O sige, aganad kayo. Agyaman ak, Mama. Bye! Bye. Naskan ngag sigurado ak. Awagak mat ni Hepe. Talaga mat nagsigsigurado ni Mayor arrogante niya. Naku naman, Simon. Sinigurado na kanya. No talaga akinid daw ni Monica ti panangkuyog dagiti pulis kanakwada. Sabagay, saan tayo ang mababalaw ni Mayora? Talaga ngamin ngagraira itan ti kinadakas. Ket talaga mat na nakabutbutan. Simon, Narigatan. Ang mga nonyakit di mo ti mapasamak no bilang laan. naku naman. Kat na imbag, tanayra na nga da ka ita ijay presinto. Iso ang nakasurot ka man. Napintas na kiti materialis ngay naramat na kitag trabaho di tintintin. Materialis puertas talaga. May rano ta kita ni Tita Itoy. Gapotag susyo kami kini Mr. Wong. Ano nga natatipag ang kanyak ni Mr. Wong? Hello, Mr. Wong. Son Leon, ani alalamidam di tamay patpatak perpeltek. Ah. Bilibag ka dagiti taom. Impagam mo dadagos nga dag nitoy. Son Leon, apay ataka dita. Nagpasyarak laing, Mr. Wong. Agsosyutan, saan ka di? Siyempre, kaya't kumat makita no husto mo't laing di mararamid ditoy, adeso. Siputan ti tao tayo ti amin agaraw ni Don Leon. Payat ti kadana jay, boss. Kun, talakawan panagtalag ko dahi chay, Leon. Abok to so dahi chay. Boss, Awan kayam. Tajay barigal da, poke. Ayan na. at damot la tao tayo mang sipsipot kan kuana. At dala ka no iti unag tilugan nga inaramat da. Sekolado kayo. Wan, boss. Di ka ganag. Sanda makaarami di dakas no dahi tati pagdanagan nyo. Binilin ko dagiti tao ejay ano adamadlaw da asabali at tignay na. Tirahan dahi dan. Aniya. Dahi tati agpaiso, boss. San tayo matsiguro nga itulaw katag ejay manan atat tao. Ti pakaigapan, ti pagparikutan tayo. Talaga saan ka latta makaliplipat, Monica? Apay ko mga nga aramid at dayta, Padre Simon. Adagamin dagitikas kan kati estado iti biyag. Ang naglakada ang makalipat. At adapay dagiti daduma. Maminsan dala nga agaramid iti kinaimbag. Nga mamin adu damahet nga agaramid iti kinadakas. Padre, Adun ang lugar tinagtang ko, Monica. Ket dito'y lang San Bartolome tinakakitak iti kaskan ka. ni Padre Simon man. Paspasablogan naksa. Ne, saan, Monica? Ibagbagak lang kan kati agpaiso. Hello, Leon. Apay agyak na sangpetan dito balay da Monica kanising. Sa diro tinaparanta. Imawag itay kanyak ni Monica. Itulod na ka no dagiti tulong akasapulan dagiti marigrigat. Pinalubusan ita. Di matimbagak kan ka delikado. Nagsigurado ak. Adda police escort da. Anya. Dahil dati agpaiso. Iso di ka kumanagpungtot. Saan ko mo tamabalin alakdan ni Monica? Amumutan no anya ti ugali na. Sigurado ang maklat ni Don Leon. Apaman ang makasangpot tayo di mansion na, boss. Talaka, Maximo. No di natapadanunan. May sakayat sa wantay ta. Sana pudno panakisosyo na kanya. Boss, No maminsan.
Tapno maparagnagham na punukan ka may sa tao. Ikakala malamiden di nakayat. Asan nga ta pagramutan dahi ta tinakarkaro? Asan nyo pagkinamatan, boss? Nakasagarak dahi tapanag, Maximo. Ngam Leon, sikulado sa nakasagara. Amin mapasamak nagpagtan mi. Talaga, adak ni namnama na ito ay umay mo, Mr. Wong. Pasensya ka, Leon. Siyempre, kas kasusok ni Koso, amok na singat tatong kalmaysa. Iso amok ko panak mansion mo. Of course! Awan ti parikot, Mr. Wong. Iso na lang, tadi kamat niyamin impaka mo kanya. Tapno nakapaisagana ako maiti special para ka. Oh, level man, Leon. Sa importante, special po tahe. Tinapatag, pinasang painak mansion mo. Anytime, Mr. Wong. Si Kapay, tijak pasang bayan ditoy. Kasusyo kay tinegosyo. Kaya tasawan na ita. Kasla ka pamilya kamatan. Oh, good. Wakuswak na ita impakam, Leon. Pakalagsakak na ita nangag ko. Talagamat nyamin. Iso... Oh, apay don, Leon? Apay sa limadang kay itay hata saldang kotse batog mansion mo. Awan, Mr. Wong. Feel at home. Inaglaki tayo no asino ti si Mangpret. Sige. Apay nga takas dahil dial, Don Leon. Tinasayat. Agpaliwak. Naligatan. Amangan wa niya mapasama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino ti sa nga iniyo, papa? Ti kasosyo kiti negosyo iha. Nagkapanyo iya? Napan kami nang tad ititulong kadagiti agkasapulan, papa. Kasta ka di ha? Wine, papa. Di kagdanag? Ada escort mi itay anapan ijay? Nasaya at ni Rodno kasta. Alan, ijay kayo langin komito rasumre. At ngamin dita living room ti sa nga ili. Sige, papa. Panawan kayo pa'y naragdi. Apay ako nang amas daaw ka. Kasla saan ngamin akayat ni papa? Makitak ti kasosyo na? Anya, Nagakaskas daaw, yaya. si Kamet, ang mga nuad na napatag a pagsarsaritaan da. Jakman amo, yaya. Ngam sabali ngamin tagparparik na kanyag. Kasla kayat ni papa nga ilimad. No asino ti kasosyo na? Anya, ay unay kan balasang ko. Ang mga nut no agat atap kalaang. Imposible, yaya. Talaga kit di nga iliklik-liknak ni papa. Tapno jak maam-am mo ti ibagbagana a kasosyo na. Amangan no at dapay masapul mo, Mr. Wong. Ipagamlayan kanya. Awanan, Don Leon. Umdasan kanyak na bala panang pasangpay mo. I'm good. Sigurado ka? Don Leon. Sige, agpakada akon. Ang mga numatagtaganan Maximo, mangululay kanya kotse. Okay, sikat ti magamo, Mr. Wong. Alang arod, itulnog kaging gaija ayan tilugan niyo. Tiamo si Kolo, Don Leon. Diyak nakita dyan na pintas papay si Mangpay. Ni Monica na ijay, boss. Tika kaiso ng anak da Don Leon kan Mayor at Chona Rogante. Anya? Dahil tatiag paiso, boss. Boss. Napnuan kay papananti isam yo, Maximo. Amo mo no iknes ko. Boss, Kakiday kakas chay papay pakapsutak.
Saan may libakan ka na ita? Boss, anak ni Don Leon dayjay. Awan pipiyang ko. Basta numatanon ka nito. Jak malapdan isem ko. Dayjay muni ka kayat ko. Awan tirong nga pagyamanan nyo, Mayora. Inaramid mi lang ti pagrebangan mi. Sinigurado mi lang awan ti dakas ang mapasama kada Monica, kanyaya ising. Hepe, Kantap no mabantayan mi matan dagiti tultulungan da Monica. kat kumusta mat? Anya tinapaliiw yu ijay. Naulimak matiaglawlaw, Mayora. Banag a pagyamanan mi launay. Ken kadwa mi pa ni Padre Simon. Ha? Kakuyog yun ni Padre? Wen, Mayora. Iso na anayas mati amin. Kat napagnumuan min kini Monica, atunggal adda papananda, kanayon mi nga eskortan. Agyaman at nukasta, Hepe. Namnamaak nga awan ti daga sa mapasamak, tunggal adda papanan ti anak ko. Takanayon akakuyog na ka. Sa bali na paliw ko, amo. Nasayaat nga rod na basta. Amkik ngamin, nga iso nga imay dito'y dawong, katap no makapaliw jay bodyguard na. Amo. Sa bagay, awan matkit iti madya na paliw ko itay. Nasayaat matimpakita na. Ngem amo. Amom ti ugali na dyan nga inchi. Day tangarod ka. Iso adyak intulok ang makita na ni Monica. Amo. Awan ti pilpilyan ni Mr. Wong. Nang runa no dumikar ti kinadarap na. Iso adyak kayat ang makita na ni Monica. Di na ka din nakita ni Monica. Idadapas ka na dyan simbaan, amo. Panagkunakit saan? Tadi nagmat nga min dinagdagulit. Kan may isa, numakumikom idi ni Mr. Wong. Nang runa idi bimtak, tipatpatagder na apastag. Day talang ti gagalan. Iso nga may kadito simbahan, Mayora. Amamunak mat, Padre. Mayora, awan anyaman na kanyak day ta. Pakaragsakak ti tumulong. Isa amayatanak mo't asumurot kada Monica. No maipanggap iti kakasjaya na banag. Padre, Napintas ti kasjengar aramiden ni Monica, Mayora. Ado dagiti matultulungan na. iso nga rod asuportadok di anak ko no may papanitikas jay, Padre. Nasayat law na hinukasta, Mayora. Ngam, adalat na pagamkak. Amuyo mat anagulo ita dito'y ili tayo. Mawatan ka, Mayora. Ngam awan ti rumba nga pagdanagan. Ngamin, saan abaybayan ni Hepe ti anak ko? Itay ka pa'y hawawakan, Don Leon. Alda ka di masabol mo kanya, Mr. Wong. Pasensya ka. Kagit-kitak lang amin dito ang miskol mo. Ano atawayam? Amang ano kaya't mo umay dito'y? Gumabay ka di, Mr. Wong. Si Kamat, Don Leon. Lumbang ka di pa'y tamakam. Ano na patek pagsalitaan ta? Okay, Mr. Wong. Itamad lang. Bye. Bye. Naskan may palignak Leon talagak kan kuana. Talo pilang madaron kung daway, masapol ko anak na. Talakan tulangan kasalitak Leon. Masaya ata si Mangkot ka, Mama. Ada ka di masapol mo kanyak, iha. Kasosyo gayam ni Papa iti negosyo, dahil nga inchi. Ha? Nakita kong dahil nga inchi, idadapas kan anaangay iti simbaan. Idi pa lang. Nadlaw kon asaan ang kayat ni Papa ang makita nak dayjay ang Mr. Wong. Nakaamam akasosyo ni Papamday jay. Nagapo diti mansyon dayjay ang Mr. Wong, Mama. Anya? Katkas idi iti simbaan. Saan akayat ni Papa ang maasitgak dayjay nga inchi. Nga mas dawak ngamin. Iso alimad nga inamok no asino jay kunana akasosyo na asa nga ili na. Kat naamuak, anigayam Mr. Wong. Nadlaw mo mat siguro tinagad tayo nga ugali ta Mayor at John. No idiligi ti asawa na. Saan ka di, Simon? Naku naman, Narding.
Naimbag nga rod. Ta saan ang madadaal ti panagtalek dagiti umili kini Mayora Rogante. Gapo iti asawa na. Arding. Madlaw na sa brak ni Don Leon. Idinto ta nakasingsingpet ni Mayora. Ket ti Mayora ti timawidan ni Monica. Kasta ka di? Juan, Simon. Arding. Ngamno kaskasano. Mabalin ang madadaal ti panagtalek dagiti umili kini Mayora Chona. Gapo iti asawa na. Apay da ito'y riniw-riw a kwarta, Mr. Wong. Palakan ka na ita, Leon. Pauna pingay mo panagtekosyo ta. Anya? Nagmayatan no kasta, Mr. Wong. Sa anak na imo tat na negosyo. Amom nata. Ulay hindi patpatuludan nagpalaking kadloga. Sa anak managing pupukod. Amok da ita, Mr. Wong. Agyaman na kita ito'y nasapa una sagot mo para kanyak. Ada lupa maawat mo kanyak, Leon. Basta kayat ko, agbalin na pudno partnership ta. Saan ko kayat live tol, among dahit ta. Sana kakasta, Mr. Wong. Tano try durak ko ma. Saan ko maadimanon iti dekada ti panagpartner ta iti illegal at job. Kalagatatin sakripisyo yo, boss. Awalan niya man na Maximo. Awan pa itikikit kinabak ng kuday chay katan. Kunak no saan kayo nagtalak ni Don yan? Pudno. Isong alot ko altaya papan ko kenkwana. Tapno nalaklakam at nagpalabog ko. Iya. Taytag pa so Maximo. Alamida kami tapno mat nagpalabog ko tay chay Don Leon. Tapno no madanon kanito. Saan to polos makapagkat-kat. No kitawa kasawa kanak na. Aniya. Taytak paiso Maximo. Talaga kulsonadak. Tayjay anak na. Isunasken alamidak amin. Tapno maalak si bubukal panagtalag. Tayjay aton Leon. Kung naklakit din marabyan ka man na sumangpet, Leon. Saan man? Adalang amin inasikaso. Kasta ka di. Wen, ket makunak, aswerte tinapada. Ha? At dadagiti guntaw anas ka na makiayon kay ti paggasti danom ti karayan na kunata. Iti kasta, maalam ti rumbeng paragan ka. Salsalud-suden kanyak ni Monica. No apay ang nagsosyo kayo kano ka ni Mr. Wong iti negosyo. Anya, kasano anamuan na dita? Sino nga ilim dito'y ni Mr. Wong? Saan ka di? Wen, yamjak imbagbagakin ko na. Leon, kanayon nga ibagakan ka. Nasirib ni Monica. Saan ta pinagadal ti anak mo tapno agbalin ako nun? Iso ano adaman rumbeng ababalawan no bilang adamaduktalan ni Monica. Awan sa bali, no saan at ibagim matla. Nalpas ka ka din ang nagmerienda, Monica. Idalimanag kung dagitoy. Siyak tulat tan yaya. Sa anak pa'y matlang amin amang katuro. Ha? Agpuyat ka manan. Saan mat, yaya? Pampanonotaklaan no anya pa'y dagiti naskan nga ipaay ko atulong. Kadagiti agkasapulan nga umili, iti San Bartolome. Monica. Di kay tanag, yaya. Simple lang ang trabaho ti panagidalimanag kadagiti inaramat ko. Kabaalak nga aramidan dayta? Ala, sikat ti makaam mo balasang ko. Ngam no bilang laang. Tuktukan naklat ta ijay silet ko, ah? Ni yaya ising mat. Sa anak nga inutil. Tapno jakit din maasikaso daytoy. Ala, inkay maturugan. Siya kun ti makaam mo. Anya jay ko nam, P1 Mendez. Madama tirangit itinasuli nag-apasit ti ili, Chief. Asino dagiti agrarangit? Saan pa nga mo dagiti kakadwa? Ngumkit din. Adan sumagmamano anapasak. Anya? Kasta tinayawag kanyak, Chief. Saan tayo nga rudin ngagtaktak? Naskan nga responde tayo iti dayta nga awag.
Nasken ama-amuan tayo. No asino dagiti agrarangan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyatin ko na mga atap mo. Panagkuna kat rason laeng ni Muni katikuna na apang panunutan na. No anya pa'y dagiti nasken nga itulong na kadagiti agkasapulan, ma'am. Ngamkit de, panagkunak kat palpaliiwan na ti amana. Anya? Dayta ti agpayso, ma'am. Tabayat ti panagsarsarita mi itay. Kanayon ataljapan na ti amana. Ay, dayto yun ti pagamamkak. Natangkan tumot ngamin ti ulo nilyon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ma'am Juna? Ha? Awan, ising. Lipata mo ti imbagakan ka. Men, move! Katiyan nyo! Nasken na makontrol tayo ti sitwasyon. Move! Tidagduma! Mapan kayo itinadya banda. Da kayo! Sumurot kayo kanya! Move! Agandad kayo lang! Jak kayat nga dati maisagmak kada tayo! Agam nagkakanayon po. Nasiputak nagpalpalitan ako. Jak kayat nga damaman na. Tupal! Amok nga atan atap dan ako. Kat jak kayat amadagdagan dayta. Iso arumbang laakar layong niya ganap tayo. Bantayan nyo dagiti na kan magtayo. Nasken asawaran mi pa itaglawlaw. Winter! Ayan nga tani P1 Mendez. Apa ajak maten makita. Oh, ang mga nuadakit di matdakas ang napasama kan kuhan. Inakitaan dagiti kakadwak iti dayja banda. Ang mga nuaddamot iti ni Mendez. Madlaw anapuyat ka, balasang ko. Jak namin naturog, aging gaajak na panunot amin akasapulan dagiti tultulungan tayo, yaya. Ha? Ado dagiti na ilistak. Kat no addan tupay, sumarunon ton dagiti ay amay paay katakwada. Kayat mo asawan, rumwarta manan ita. Uwan, yaya. Nga magpakada akpay ka ni papa. Ha? Itaman pa'y. Nakaskas daaw ah. Anya ti kayat mo asawan, yaya? Sigud mo't adi ka agpakpakadan kan kuhana. Saan ka de? Uray iti kalabos anapagad ti aglawlaw. Saan ka nga agpakpakada kin ni papam? Taamum adi nakapalubusan. Ngam ita, agpakada ka. Uwan, yaya. Agpakada ak kan ni papa. Naamuan ka din ni Mayor Arrogante ti amin, Nardin. Saan pa'y laing, Simon? Di kampay ngamin nakapagsarita. Dayto yung tinakamamak. Mismo na dagiti umilit ti San Bartolome, ana igumon iti may parit a droga. Ti agbalbalin a parikot. Di makapaladingit. Nag-uubing da. 19 lati tawan ti kaugingan. Nagkasang apanunutin. Ding, Ngam saan kami ngagsardeng. Aging gaasaan mi amapaksat ti ramot ti kinadakas. dayta ti rumbang Nardin. Sakbay ang maigumon ti amin nagtutubo ditoy. Awanan ti pagmamayan dayto a lugar. Nagpapadan ton adupang dagiti aginteng. Ising, Sir, apay. kinula ni Monica, akakuyog na kang agiwara si Titulong. Sa dino ti papanan nyo? Nudyak agbidot, sir. Mapan kami ita ijay sityo lakong. Di mat nasulinak da dyan kar. Inawagan ni Monica ni Hepe Salvador, sir. Apay ni Hepe? Saan ka di ana ibaga kada kayo ni Monica? Amanipod ita. Amin apapanan may at danti pulis isport may. Dayta ti may sa awagas ana panunot ni Monica. Tapno saan kayo ang madandanagan. Ay, sa bagay. Yung bilinan kalata. Jak kayat nga dadaga sa mapasama kini Monica. Nalawag ka di. Wan, sir. Kanayon abantayak ni Monica.
Kasaganan ti amin, boss. Naarami dan dagiti imbitasyon kang daddaw mapay. God, day takayat ko ken ka, Maximo. Saan lumbang palagipan ka, alamidam. Disnudo ka nagtrabaho. Rumbang lang, boss. Diyak ngamin kaya't nagparikot ka pailaeng. May patulod ko matante para ka ni Mayor Arrogante. Ha? Apay pinatulodan pailang Mayola. Imposible mat sana wisen Leon asawa na. Pala iti panang loka ti pastor. Boss, Hagam sa bakay. May mayat lata na imbitasyon. Tapno makuna formal amin. Saan ka di, Maximo? to'y tamat ti kunak. Boss, Malah. Naskan makapagsalita kami Leon. Pala opening dayjay pastor. Sa balit ang parparit na kanya ka. Kan madlaw ko nga oray ni Narding. Sa bali matimadmadlaw na. Padre Simon, Ah, Monica, apay ka di? nadlaw ko nga iday kayo pa'y atalangkyaw. Kan oray ni Hepe Salvador. Kas labil-bilinan na dagiti pulis akakuyog tayo. Anya ka diti mapaspasama? Padre Simon. Monica, apa man na may wara sa amin ang dagiti imot tayo. Panagkunak kat kasayatan na pumanaw tayo na dagos dito eh. Apay, Padre Simon. Di ka nagsalod sa Monica. Agtungpal ka kumalaktan iti bagak. Kasayatan lata tinaramid ti tao, Mr. Wang. May mayat matlaing nga da formal nga imbitasyon yo para kadagitag papaaya di munisipyo. Tolyaw. Laglagi pam timbagakan ka. Saan arumbang amamuan dagiti umili ti San Bartolome akasusyo nak iti negosyom amang lokatan. Anaya? Naibagakon kan ka ti magagaposan na ya. Sapagay. Malah, matungpal kaya't mo mapasamak ton Leon. Sarak naligat kasalita, nang luna may papanintel na laglimen. Agyaman ak Mr. Wong. Saklat ang aludan makamo, ha? Wen, Mr. Wong. Sana ka makibiyang itan yaman nyaramidan. Kunak tupay kan. Nadlaw kumutikas jay itay, Monica. Yaya isin. Ay na, naimbag lakit ding tawan ti dakas anapasamak. Aging ga nakapanaw tayo ijay. Wan nga rod, Yaya. Tano anda ti saan aninamnama na pasamak. Bayat kada tayo ijaya. Sigurado alapdan nakmanan ni Papa. Iti ar-aramida. Ay, naku namon. Amumatan ni Papam. Di na kaya't ama isagmak ka. Ay, iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tanagtalinaud ana ulimag ken na anayas ti amin. Bayat ti kaadda tayo ijay. Dahita ka diti ginagaram, iso nga imay ka, Leon. Saan lang nga dayta? Kaya't ko maamuan, noan niya ti kaudyan a report niya inted ka ni Hepe Salvador. Ha? At ka din lidda kadagiti napasamak dito San Bartolome. No may papaniti droga ti kayat mo asawan. Awan pa iti lead dagiti pulis. Good. Kunak tupay kat. Maragsakan ka iti ibagak. Talaga matyoda. Ngamin, amok nga awan ti pagbagadan ti negosyo mi kini Mr. Wong. Nakapasyar ka man, Mr. Wong. Padre. Sika talaga gagalak dito'y simpaan. Huh? Lalapit na awat mo ni imbitasyon ito tao. Wen, Mr. Wong. Maragsakan ang mat. Takalpasan tayo di pan nakapabutak ti may patpatak dira building. Kaya't mabalin nyo man ti agoperit iti mabihit. Nagtalinag kami talik ko, Diyos. Maulay kas dyan na pasamak iti tamo. Nasayat lang unay dahita, Mr. Wong. Kaya iso'y mayak, nakayat ko masikulado dalay ka. Si Kamang Bliss, opening dahil pastak ha? Awan ti parekot, Mr. Wong. Saan ka mapangay itikid daw? Kasla ka ano lang idi napabutak dayjay apasdak. Ngamang lukat gaya man, Yaya ising. Un nga ron. Talaga ano adda kwartam.
Nalakalaang amaaramid mo, ti kayat mo. Oh, apay anagsan na ay kay kinaunag. Awan niya, yaya. Sigurado ka? Di naklatan ikaskaso. Kat di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Tawan ti mading araramida. Ne, saan ka pagpampanunutan iti dakas, balasang ko? Si kamot tila ibagbaga. Ibagbagak laang, yaya ising. No bagbagaan ka man, asaan mo apagatapan ni Papam? Saan adakas dayjay? Kaya't ko lang agtalinaed ti panagtalek mo iti ama. Hepe, pakpakasyakan ka. Diya kaya tada mapasamak lilibo ko peneng pastek ko. Kasimot si Bilyan madanglan. Anya ti kayo asawan, Mr. Wong. Pakasiyo, bantay kayo na impag. Ang mga ano adamang lilibo. Saan kayo magdanag, Mr. Wong? Nakawaras na giti tao. Talaga abang bantayan dati aglawlaw. Oh, very good. Kasta kayat ko, hepe. Pilibak ka na kayo, polis dito sa Bartolome. Alayin kayo, nasiklat kayo. Mr. Wong, Iso saan kag tanag, hepe. Nolakit di awan takas mapasama kita. Ikali, agdunalak dakkel katat presinto. Tapno aday katangyo equipmentsyo. anya? Alamidak tayo ta, hepe. Dabak na nga. Iso nalakalang tong pala kali. Basta ipasiboladong kumakanya kawan takes mapasama. Ket ulay sika. Ikang kadakkel katat. Anya? Mano kayat mo, hepe? 1 million? 2 million? Ipakam laing kanyak. Nalakalang maikang kadakkel katat. Basta bantay kayo na impag. Saan kayo nagtaktak, Mr. Wong? Saan ko akasapulan ti kwarta? Himay kami, tapno masigurado mi ananayas. Kan natal na ti maangay apasken iti pananglukatan ti pasde, ngayon patakder mo. Ha? Iso adi mon panunutan pa iti may papan iti pagbagam kanya. Saan ko apababayadan ti sir? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay asaan da ka kayat nga ikuyok, papa? Iha, ang mumot a delikado ti panawan nita. Ang mga noan niya kit di mapasama. Papa, Iso a kasayatan no di kan sumurot. among papa, talaga amas mas daawa ko na. Likliklikam ka di ang makita kan maasit ganak ti inchik, ako nam akasosyo. Dayta tinalawag ang mapaspasamak ita, papa. Mabalin ka di, Monica. No di mo kayat ang makaungat. Agtungpal ka kanya. Noan niya timbaga. Iso ti masurot. Dayjayan da papakin mama. Timanaw dan. Rumarak matan. Monica, balasang ko. Yaya? Papalam. Rumarak. Anya, apay, sukira mo jay amam balasang ko. Kayat ko amamuan. No apay alaplap danak ni papa. Ay sus kamot. Naglawag mo't jay kunana adi na kayat ama isagmak kanubilang laeng. Anya ko mga mintidakas ang mapasama kanya, kiyaya. Agtungpal ka kumalatan kin ni papa ang balasang ko. Iti kasta, saanin ang makaungat pa'y. Pangaasi, Monica. Ad-adda makapungtot dayjay no ipilit mo ti kayat mo. Dayawat ti ginagarbo ti pananglukat da ito a building ni Mr. Wong nagdi. Talaga nga minabak na. Ngam no kuna nakat kabaalan na agatangan ti amin. Nagbidot tayo dyan ngayon. Anya ti kahit mo sa Narding. At danto ka nito ti panangibagatin ka, Simon. Sana dito Mas prioridad ni ti seguridad kan talaget iti aglawlaw.
Narding, Iso abaliwan tanto lang ti panagsarita ta. May papanditi da ito'y abanang. ayan ni Monica, Mayor. Saanan niya ingkuyog ti aman. Pinagtalinaag mo na ni Jibalay. Anya? Ang apay. Maamak namin nilyon, Padre. Amo mo't siguro tinapasamak idi iti dayto ang lugar. Ah, Idi may sapay la daytoy a restaurant. Nauram, kat nairaman pa iti si bubukal a pamilya ti agtanto. Idi kay rugrugya may patakder daytoy. Adda ng pamata. Dayto ti makagapuno apay asaanan nga ingkuyog nilyon ti anak. kastagayan. Sa bagay, maawatak ni Don Leon. Magsigurado lang. Narigat mo't nga agpaiso, Mayor. Agan-an nadlaag nilyon, Padre. Kung matkiti, Mayor, ha? Narigat mo't nga agpaiso. Tamangan mo lahat nga dati mapasamak asaan anam naman. Takayo lang may wala di malay, Leon. Takayo lang dua imaita. When, Mr. Wong, asino kumapay ba ti kadwa mi gay? Di matata anak yo. About nebal man Leon. Tinapateg nang lukatan na ito'y paste. Sigurado dakal kwalta mapasleta. Mr. Wong, di mo pigsaan so. Namin ano ka din niya impagakan ka. Asaan arombang amamuan di asinuan di panagsosyo ta. Wan kayam. Sole. Sole Don Leon. Dispensa. Awanan yaman na Mr. Wong. Basta kanayon ko ba nga aganak ka. Agyaman akmat taimpangag nakbalasag ko. Kunaklakit din no di kadungag kanyak itaan. Yaya, Apay ko mga minaya nga ipilit mo ti sumurot iti idadar ay dapapam iti panaglukatan day ti building. kayat ko ngamin amaamuan. No apay alikliklikan ni Papa nga ginasidag kami iti inchik, akasosyo na. Anya, Nadlaw ko nga ilikliklik nak ni Papa. muni ka balasang ko. No anyaman ti makagapo, amok apara iti pagsaya atam dayta. Yaya ising. Iso asaan ko maanatangken ti ulong balasang ko. Dumngeg ka kuma kadagiti dadakkel mo. Daytoy plebado opisina dito'y building yon. Anya makunam. Napintas ti panakaramid na Mr. Wong. Magustuak. Thank you, thank you. Pull out success. Welcome ka kanayon dito, Leon. Kas partner ko. Kas la opisina metenda ito deso. Apay apimanaw kayo adagos iti Paskren, Padre. Nalpasan ti obligasyon ko dyan, Mayora. Nabindisyon ak mo ti pasde. Anya ko mapela ti aramida ka dyan. Saan kayon anak ipagragragsak, Padre? Mayora, sana ka na sa miti kakasjabanag. Padre, Naimbag ko man no feeding program day dyan. O no charity program, ta iso. Mabaling nagbayagak. Ang amsan man. sa bagay, maawatan ka, Padre. Sika, Mayora. Apay-apay manaw ka ni Jay. Jakman amo, ngam, kaslasaan ko ang magustuhan ti kaaddak ijay. Anya? Ne, apa yan, Mayora? Jakmat maawatan ti bagi, Padre. Jak amo. Imanawan da doon yun, boss. Kasta kate. Uwan, boss. Dagiti polis. Nehepe. Itay pa yapin manaw da, boss. Lo kasta. Talaga saan kaya tayo hepe awatin jaya ken kuana. Kinasalidak hepe sakbay ng logi blessing. Kunak nakasaganak mangte dakkel katad. Pala plisinto pulisya. Ken pala ken kuana no kayat na.
Kem di na inawat. Anya? Kem san bale Maksimo. Hadupay kung taway. Makasalitak tumanan dayjay Hepe Salvador. Kagura nagkatihiha. Pangasim. Mawatam ko mamat no apay asaan kan niya inkuyo. Wan, Papa. Mawata. Agyaman agnukasta. Ngam amok asaan ati kinapaggat ti aglawlaw ti makagapo. Anya? Marikriknak nga dapay sa bali arason, Papa. Kat day tati kayat ko nga amuan kan ka. Iha. Awanen ti sa bali perason. Imbagakon kan ka, adi ka kayat niya isurot, ta delikado. Kasanon no kilaat niya adamang riribo. No adda agbombay ti dadya lugar, kabayatan ti pasken. Iya, narigat ka dila unay nga awatan day ta, parang. Di mo ka di maawatan day ta, Monica. Pinanggap ni kagayam apasuksukan. Jak amo nung ako napasuksok tayo jay. Tasigon kan kuha na. Panagyaman na kada kami. Numapagtalinaad mitilinak kan kapya. Bayat ti pan nakaangay ti paskan. Narding, Ngam imbagak kan kuha na asa na magatadan ti pagrebangan mi. dayawan kay tinaytabanag narding. Simon, No sabali lang ata tinangijayaan ni Mr. Wong iti kasjay. Amang anual alis tupay ngam kimat nga inawat na ti Jaya. sana kakas jay, Simon. Amom day ta. Wen, amok day narding. Nalintag ka pulis. Ket amok asaan ka apasisirap iti rimat ti birat. Sika na mismo ti makapampanagnak ita, Leon. Jonah, Nalabit nga mo siguro no anya ti aramidem. basta tong palam ti kanayon niya ibilin ko. Awan ti ore anya nga klonan kini Monica. Syaklatan ti makamo amang ilawlawag kan kuha na iti amin. Kasanon, no di nakapatyan. Saan ama palinday ta, Jonah? Tano ipilit na ti kayat na, kat sukir na. Isumit la ti kaasi. Anya ti kayat mo asaw, Leon? Simple laeng, Jonah. No kasapulan nga ipupok ko dito'y mansyon ni Monica. Aramidag! Mendes, isudaytan ti pasdek. Winchif. Nakasagana ka din dagiti kakadwa. Winchif. Urayan nyo ti sinyas ko. Jak kayat nga dagdar sudos. Taamangan lumabulilyaso da ito apag na tayo. Di kagdanag, Chief. Sigurado. Men! Take cover! Take cover! Nakadlaw doon, Chief. Men! Lumaban tayo! Open fire! Mendes! Hepe. Umay ka! Tara, sir! Aglingat ta! Kita at matasugat mo. Damgis lain. Nga magurin ka. Badbadak ti sugat mo. Tapno saan nga agsayasay ti adu-adara. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti mapaspas sa magpogi. Amo, rinaut dagiti polis ti sabali pa hide out da Mr. Wong. Anya? Dahil ta tinaawat ko nga impormasyon, amo. Jaske. Nas ka na maawagan, Mr. Wong. Ang mga no di na paya mo dahil ito yung mapaspasap. Well, this tall bulay toy. Nimot gaya, Leon.
Leon, istulbo ka pa natulog. Turog ka, turog, Mr. Wong. Rinaot dagiti polis, dagiti taom. Anya? Kawawat ko ti impormasyon manipot iti koneksyon ko. Ang mga noon naman matiliw ka dagiti taom. Kasano napasamak na ita? Di ka nagsaludsod, Mr. Wong. At tignay ka. Nas ka na masakbayan tan yaman na mabalin na mabasyamak. Oh, sige, sige. Kasalitak talkag tao. Bili na klumbing malamig. Kumpirmadon, boss. Rinaot dangag pa isuti may sa hideout. Madama pa tirangat. Oh, salpag! Anya napasamak? Naklat kanulatan dagiti tao tayo. Tanadlaw dangadan dagiti polis. Diyos ka. Da kaya tayo mapaspasamak. Boss, Hinilin mo na yung bag na giti tao tayo. owan boss. Amudan tiraramidem na. Adamanan operasyon dagiti pulis iti rabi. Kastaya, Jonah. Wen, Leon. Sumagmamano ka dagiti kabusor tinapatay da. Nga madana sugatan iti banag ti pulisya. Anya? Asino? Sigun iti nyawag kanya ka impormasyon ni Hepe. Nasugatan ti badi-badi na ni P.O. Juan Mendez. Anya? Day tatyag pa iso. Iso anas kan ang makarubwata kadagos amapan iji munisip. Kumusta ni P1 Mendez? Nakalasat mo iti paggad. Damgis lang ti sugat na. Talaga na paggad ti trabaho yun, Martin. Simon, Ket, asino dagiti nakarangat yo? pasigadayo dagijay, Simon. Dakal ti atap mi. Akamang ti sindikato ti droga nga agraraira dito'y dagiti naparmat mi. Adda ka din natiliw yo, si Bibian. Awan. Sayang nga rod no kasta. Awan nga rod. Ngam sa nabali. Patsak nga dan tumanen maawat mi nga impormasyon. May papan ka dagiti managdakdakes. Naamwammat sigurong ti damag, Monica. No may papan iti napasamak nga operasyon da Hepe Salvador. Wen, amo ko niyaya ising. Makitam, nagulo at talagan day ti lugar tayo. Oh, apay anagsen na ay ka iti naunag. Awan, yaya. Sigurado ka? Wen, patyan na ko ma. Adala nga minalagip ko. Anyangay day ta. Awan, yaya. Di naklata ko man ikaskas. Nadama ko napasamak tao, Hepe Salvador. Mr. Wong, Kaya't ko tumulong. Pangasim ko ma. Di mo pagkadkadaan di jayak tulong. Amok na kulang alwatan polis dito'y ili San Bartolome. Iso'y kalik. Pangi donalak, bolit plop, best. anya? Wan hepe. Amok di mo awatan o kwalta ited ko. Iso mangi donalak langan, bolit plop, best. May pagka tinalubusan na karimor ni Papam. Awan ni Papa Ijibalay itay, padre. Uray ni Mama, awan mat. Anya? Kas makita mo't Padre Simon. Ultimo ni Yaya ising, saan ko akakuyog. Ngamin, naglibas aklaang nga imay dito'y simbaan. Anya? Day tatiyag paiso, Padre. Masurunak ngamin Ijibalay. Monica, nadnadlaw ngagpaspasugnod ka kadagiti dadakkel mo. Ha, Saan ka makapaglibak kanya? Padre Simon. Wala. Umay ka, tasumrek ta di ta simbahan. Di tati pagsarikaan ta. Kumusta kan, Mendez? Ayos lang, Chief. Adayo iti bagis ti sugat ko. Sa anak pa amatay. Chief, apay nagsinay ka iti naunag. Nagdanagak ngamin kan ka. Nang runa idi nakita ka napaltugan kan. Saan ko payagasat, Chief? Dakis aroot ko naman.
Sika talaga. Ala, paimbag ka pa. Agpapigsa ka na laing. Saan ka pa lang ag-duty? Anya? Ngam, Chief. Di ka nagkadkad, Mendez. That's an order. Anyati ko naman nagsaritaan nyo kini Salvador. Imbagak, hepe, donalak, bulletproof vest. Anya? Mr. Wong, agmauyong kakatin. Ops, Don Leon. Tarangam ko maag sao. At daka tilitolyok. Di ka tungtod. Kasano ajak agpangtot? Agasam ti ko nam nga idunar mo. Bulletproof vest. Di ka nakarkaron a pinapigsam ti pwersata. Relax, Don Leon. Relax. Kasano nga agrilaksak, Mr. Wong? Kat ay ayo nam samad ng dagiti kabosor. Pulis na giday! Di ka danag. Ada plano. Iso relax ka laeng. Ala. Akal maka. Agsalita ta na imbag. Ay, sus kamot muni ka. Pinagdanag na balasang ko. Pasensya ka, Yaya. Ay, pangaasim ta di mon ulitin ti aglibas, ah? Kasanunuin mo na asim ang put ni papam ngam itisi ka. Sigurado asyak ti kaase. Ang mga nuan niya pa'y ti aramiden kanyak ni papam. Uli dagdag daw iti pamakawan ni Yaya ising. Napanam ngamin ay ah. Ija simbaan. Napanakla na kisarsarita ka ni Padre Simon. Ha, Kat panagkunak. Gusto ti imbalakad na kanyak nga aramida. may papanitian niya. Mamuan tumatla ang Yaya. Basta ita. Amo kunoan niya ti rumbang nga aramidag. Nawatam ka di kaya't ko mapasamak. Don't worry, Leon. Sakma ka mo. Kasanon no saan niyag kuriday ta na panunod mo? Imposible. Mr. Wong, namiduan niya da naraot a hideout mo. No dagiti kakasjay la abasit abanag kat di mo makontrol. Kasano ang masiguradok nga agkuriti na panunod mo? Awan ka di panagtalit mo kanyak, Leon. Sarak la kumani manukot nagsusuta. No di nagpagtalkan. Mr. Wong. Ulaya may sayangkat ko plano. Iti kasta, maamwam no agkuli na panunot ko. Dakalatulong para kada kayo day nga idonar ni Mr. Wong no kasano, narding. Pudno day ta, Simon. Iso adya ako nagkadkad. Rumbang lang. So magmamano nakakadwak ti na disgrasya kadagiti napalpalabas nga operasyon. Gapo iti kinakurang dagiti umno nga arwatan mi no adda operasyon. Iso nga ita nga dakas kini Mr. Wong nga agidonar. Diya kon pinalabas pa'y. Nataltalgad kayon ton asumarangat kadagiti managdakdakas. Kasaritam ni papam kunam, iha. Wan, Mama. May papanigyan niya. Saan mat ama ilibak kada kayo, Mama? At apot nga da ilimlimad kanyak ni Papa. Iso anas ka na makasaritak itinalapat. Si kati makaam mo, iha. Tano siya ak. Talagang awan ti makunak iti anyaman nga atapom iti amam. Oh, apag iso. Dimtang san ti amam. Napatay sakat na ita pagsaritaan ta iha. Nakasirseryoso ka mat nga men. Sipod ubingak, Papa. Amumat asaan ka sinuksukir. Jakmat kayat ti agnanayon nga agat ataplatan. Anya? Jak kayat nga adarumswa asaan ta apag kinaawatan, Papa.
Jak kayat nga adarumso agora, iti barukong ko. Para kan ka. Mabalin ka di, Monica. Ibagamon no anya ti kayat mo. Di kan agpalpalikaw pa eh. Diretsaem ko man no anya ti kayat mo asawan. Papa, O nya. Agsaw ka na. Kunak man no adda kayat mo ay baga. Ibagamon tapno malpasan. adda ka di illegal nga aramidam, Papa. Ano niya? Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.